kodwa phela ke sihlebe welile ke sihlebe manje welile kodwa khona into hayi engangiphethe kahle engangiphethe kahle lapha yenziwa leli qhawe lakho umgodi hayi ngeke phela ukuthi umgodi asimuzwa thina asinendaba naye kodwa kuwena siyakubona ukuthi hey uyamlwela umgodi yini umgodi njalo engakubiza engomeni yakhe engakubiza ezibongweni kade ngilalele lapha kwenye insizwa la egarage bengazizwanga ingoma zakhe ukuthi khona nalenye akamemeza kuyona abalandeli sengilalele la egarage kulensizwe awu uyababiza uzubiza ngisho khona le nje yangithuka lokuthiwa umhla ka1 yaselapha eMatubatuba uyayibiza uyababiza bonke abalandeli bakhe umgodi engomeni yakhe uyababiza awu ngithi uzokubiza akakubiza irongo kodwa lento yenziwa uKhuzani uyamlwela phela why njalo kanti uyakhohlwa nje akakubiza ezibongweni awu kodwa akangisho phela ukuthi ngithini kodwa nje awu cha phela awu uyazi uKhuzani nje uthuka abantu ngaye kodwa akakubizi wena engomeni akakubizi ubabiza bonke abalandeli bakho ubiza neyinkosazana engiyaziyo akakubizi wena hawu lela ke wena Ngquza wajwayela ukubonda kini fuset manqala ukubiza nini wena mina nandaba nakubiza bongweni mina tendela kangaka ukubiza ibongweni ngingane mina izinto umgodi angenzela zona zingaphekwa labantu ababiza ezibongweni ngitsheleke mina bekuyini ukubuzwa ibongweni bekuyini ukubuzwa ibongweni uma ubuzwa ibongweni uvuke kuseni usunjani usuhleli phesheya angidakelwa mina ngitshela imsangano la ngeke ungixoxe wena umgodi mina ngisuka ukuthi la nemgodi mina angihlupheki mina nomgodi ekhona ngitshela iqiniso ke